Чуваш енре баян адылын шүлді бассейнен үйдівізембе ішлеген канашлары вейірдірі. Онда юханшывзембе мінле узы гурныне сүтсі явреш. Ларова республика бұшлығы Михаил Гнатьев худшынчы. Чуваш енре игибинде вишеретла ширма, тада шичраллы тла кюлі. Республика бұшлығы экологи хорош сырлығы тада шинзене таза шывбайти вештересі влажен пілдерішлі әжі болныне палырдыры. Ял халығы бұлышны бе чилай шылгужа дербейлені. Михаил Гнатьев шинзене таза шывбайти вештермели, тада шив объект чесене хүделемели проектсембе палаштаржы. Шержеври стратегии бегиле жүлін игибинде ширіміш шүлтчен, Чуваш енре шив хужалықне адаландармалы программа бурнышланать. Он багиле жүлін республика рахерах сагыр гидросооружение юзаны. Кежен тада аслы шавал, вылба уда юхан шивзен шулезене ергене гертне. Шерби хулыне шивелесрен хүделене. Шене жубашкарда рашери чон малдан, елари шива стазатных ищен юлаган юшкана тибедеген линии худаяна. Адыл леш енже дузалартны станции тене хунда бурнаганзене таза шылба девештерет. Михаил Гнатьев экология хорош сырлых енебе малашнеде чилай эш тумалыне палыртре. Шылдалы каялла халық инвентаризация акции пужарныранба республикара хужазыр пинде шерытла шур тупны. Обществолла хастар земдырышныбе объектсен ытларах пайын шыбене татсабаны. Шавнамай патшалық ысныне шержирен 1 миллион тенге тубышкене. Юғынзал арган шурцене тупса балырда себе тепхулара черетлі рейд иртірі. Константин Иванов раменчи алды хырмеш шурда пинде дығыр жер премер шулда ғыбартны. Унчен кунда общежитие булны. Игибинде унватым шулда юғынны жүрценжен күжармалы программы ба кунда бұрнаганзіне хытлыға терзембаны. Ундан ба шурт пужыданы. Купюрт хуа харбаровыгынче драть. Она иги шулгайла культура эткері дезе бавартны. Шаумба шурда посма юрамаш. Хуа администрация хали объекта аукциона дратны. Пушвамыш хаге ширим миллион деньги. Суду үлі юба уйген вунбермежінже иртмелі. Республика Ригытты районба хуарада парахны шуртер сағалмар. Каласығармала жағында районзем объектсенбе бағас болзан, жағында ширытла объект жағында Марпасат районынже, Едрен районынже тупны жемекезем. Дальше тоғышыбе бағас болзан. Ытларақ тоғыш бюджета кертне жағында шені Шубашкарда, Шубашкар районезем, Куславка районе, тада каламала күнда Шербю районда, так Шубашкар. Күлемеш херринчи Одиссатель, республика тада хула влажеземжен такшанданбах пушватмыжы. Шубашкар илеме пулмалыскер вуниги жуынде сынзарван заварать. Она туза бедермеле е посмала дезе премар ыйду хускатна. Ку объект хали виже пролежу харборовагынже. Строительство навишлеме шарваптыкне и гибинде ширемеш шулчен тарабаны. Иртне жолгына шак вырында негама кирлемар юрықсар подстанция варна булна. Шинзен тада ху администрация нижныбе она посадокна. Сымақ Максим Горький ураменжи шире мултымыш шурчуменжи лаптык перги бырать. Шинзен уйтнебе халі гунда ажа-быжа вылямалы кедестовеш. Халық қалады пен жағында дед игі подстанция преслет те прешлемеш. Шағында ажызем вали пен вырын жоқ деші вылямашкын. Вара шак взем актибе народный халық инвентаризация актибе власти дугаще, власть трешлет, чинах тышакын здание сооружений хужи жук. Кунбек рейтсем тадажа хиртмеле, эпень хужазар юғынза вараган шурцен жуче, тада сағаланас шанышпур. Чувашин гларым вали Леонид Петров, Виктор Степанов.